Malo fatu e te whanau nei tai au tato mta upu masani o matematika. Good morning, boys and girls. Malo aso I fuol nei tai au. E tato le sona tato tala noa I lisi aso. Sa o fai atu ai. Sa tato tala noa I le whaupoponga. Adding integers. Or addition of integers. Sa o tala noa toi whaapea. E tatau o na e au tino le leima mātau. Le anga e lisi tato le sona e muri mai tua. E mana o mia ai la. Lo tatou malama le lei le tatou le sona mua le na. Tai peila o lea. Same strand, numbers and operations. Our substrand is integers. Fai mai le tatou learning outcome. Students will be able to subtract integers. Yeah. No winga la. O le to esenga. Subtracting. Subtracting integers. Ja. To esenga o tatou integers. Ia po o le subtracting or take away. Upu mana I tau ye. Take away. Nali si upu. Minus. Yes. Ya. O upu ana le masani whaonga tatou tutono tatou potua onga. Ia. Tatou wa na ilo mo tatou ngaluenga lea. E tatou wa ai la I ai. Pe wha pe whea. O tasi alea, tasi lea vaenga eseli. Le confuse e wha malamala mga tāia te utou whanau. Tatou o mua lai lea. Positive 10. Take away positive 5. Ai wa ai ngir kako I tatou ngaluenga mua lea. O le tatou to esenga masani alea so uma. 10 take away 5. Or 10 minus 5. The answer is positive 5. Le? Mai vai. O tali le? Ma tu fo ya no fai atu fo ile se tato le sona. E tu sale ia yo le fa ilonga le lunga I o se furu le. Mane le ia yo se mea. This is a positive 10. This is positive 10 too. Tu sale? La ia se senga. So 10 minus 5 is 5 tu sale. Le ia la ga woli ia to lua. Lono winga. To senga o woli ia. Ele ai se me o iai. Ai se me o iai. Nai fai ngo fia ia tatou. Ia le tatou to senga mua lea. Leo masani tatou. Tatou wolo lai li se tatou whateita ingalo na lua. O ila. Negative 10. Take away negative 5. Ia mau wakele le mau whailonga ngau sa puku mai. Negative 10. Take away negative 5. Ia o le How do we subtract these two numbers? These two negative numbers, negative 10 and negative 5. 5 fena 5. 5 fena tanto ftango fi to esel o wali e to olpo. Ia lele. Ma ai foi lai tanto tonu tanto failonga ia. Lea. O le take away ma le negative. O failonga to ese uma. Da tanto ngalwe ngai fai. E falling o mai. Fai mai le tanto e ele tu la fono e ma fai ona o fa so to te o to fa now. Fai mai tu la fono e fai ele tanto ngalwenga le. Change these two symbols, change into their opposites. Fai mai ya. Tanto fetango fi ele liu le awali ia io la fa afea mai. Change into their opposite. Lono winga la. Fai la tato feta ngofi fa onga tato tu la fono lea. O lesi awa fue ke lo ke me lea. Vai, awa fue te fai ale negative 10 lea. Na o to tonu ai ile o tala no atu ai. Sui le to ese e sui le fa popo. Vai le la tato to e fo ia tato fa popo le no fai atu mua ai. Sui le negative e sui lea. Ile positive. Vai le. O momentato. And then kako koya lu ale kako me masan take the symbol of the bigger number. Apa dia? So negative. Your answer should be a negative number. So 10 take away 5. The answer is 5. So negative 10 plus positive 5. The answer is negative 5. Or negative 10 take away negative 5. The answer is negative 5. O se kitato. Vai le ta ua yo lo malama I le tato ngaluenga le na fai mua. Ai le se tato fai te inga lea.
negative 6, take away negative 3. Lalu mena o tupu, na o so o mea tātou whailonga i tonu I whai mai tātou tūla whono. Change this into their opposite. So that means negative 6. Rewrite the equation. Negative 6 plus. Change, take away into plus, and then negative into positive. So take the symbol of the bigger number, negative, so 6 take away 3, the answer is 3. So negative 6 minus negative 3, the answer is negative 3. E pāua leo rau ngarue ngai whai olo tango e mātau tū la whono lea. Change into their opposites. Ya, kako koe me I mai lai I lese tātou whaateta inga lea. Positive 7 take away negative 10. Ya. Ya, whainga kākele kako whaiere ko I ngā meo. Lea halau ngarue ngai whai. Rewrite the equation. Then change this into the opposite. Into plus and into positive 10. So 7 plus 10, the answer is 17 or positive 17. So 7 take away negative 10, the answer is positive 17. Now, seki tato. Yeah, the last example. 8 take away negative 12. Alright. Mai tato tu la fono whaingo tato to senga lea. Change this into the opposite and then go ahead solve it. So 8 minus into, yes, into plus, and then negative into positive 12. So 8 plus 12, or positive 8 plus positive 12, the answer is positive 20. So this is positive 20. So 8 or positive 8 take away negative 12, the answer is positive 20. Seki tato. Ya. Tato o mai lai I tato ngā luenga lea. E atu watu ngā I tato ngā luenga lea. Ia whai mere tato ngā luenga winga o tato tau noanga lea. Si toi pa ai a pe e kisi whaenga o te whia whai loa tia te utou. Change into their opposites. No winga tango I li liu whai longa I to tonu. I o lato whawhea ngai. Ai whawhea la pe a sau se mea whawhea. Positive 10 take away 11. Positive 11. Yes, positive 11. Positive 10. O leo wala I titi mai le pito I luma. Wala po a mai le pito I tua. E ai yasi. O le rula po le tula fono e tasi vai lea. Change into their opposite. So rewrite the equation. So positive 10. Dale opposite o le take away. O le whaupopo. E ale li le runga I. O le negative 11. Vai e toi foki a tato ngā luenga whai mua. So take the symbol of the bigger number. Negative. Se fulu tasi to esa se fulu. O le tali e negative 1. Ea. Mana ia a. Titi a ngalo le stato vaenga lea. Negative 4. Take away positive 9. Ya. Ale me tato e whai. Change this into their opposite. Ya, ato e tusi la tato vaenga lea. Negative 4 plus negative 9. Na fo le me whai pe ato tusa pe a whau popo negative. Wai ke suia se mea. So 4 plus 9 is 13. So positive 10 take away positive 11. The answer is negative
1. Negative 4 take away positive 9. The answer is negative 13. Yeah. Tu sama dia. Dia lalu iwa. Dia umum tak tu tangofi. Ya, tu woi tu tonu ma. Su ya la tu wa. Su ya la tu opposite. Ya la wali dia tu tonu ile fa lan mu tu ya. Lihat. Ya, la start of si. Ya la tu tak tu manual. La tu tak tu exercise le. Pa, defo ya. Ya, te lo no mai al tato ngalwenga ya tilo lau tali, au tilo lunga tato lau papa. Ya mo le tato ngalwenga len fai. Negative 10 take away negative 2. Negative 10 take away negative 2. Ya lau talan fatu mua. Tato fetango fi suya tato fa ilonga itu tonu I. Tato fetango fi la sui change this into the opposite lono winga ato tusi lan tato vaenga lea negative 10 plus positive 2. Ya, nka kokoi fo ya lel tato me masani take the symbol of the bigger number which is negative. So 10 minus 2, the answer is negative 8. So negative 10 minus negative 2, the answer is equal to negative 8. Number 2, positive 4, take away negative 6. Ya, ole mea kas. Ya koe kusi fo ka ko. So lo no winga la positive 4 apply elo il tato tu la fono len fa te faonga li liu yo la fa affair ngai plus positive 6. Yo fa ngofie fa popole ono ofia. Yo vai positive 10. So positive 4 take away negative 6. The answer is positive 10. Ya, tato melo na tolu. Vai lau tali po sao. Positive 11 take away
positive 15. Yo. Ewa hela ye. A muli ata tato tula fono le na faya tua. Ya. Change this into the opposites. Yo. Fai maila yo ko kusinga ka konga luenga lea. Positive 11 plus negative 15. Take the symbol of the bigger number for your answer. So your answer should be a negative number. 15 take away 11, the answer is negative 4. So positive 11 take away positive 15, the answer is negative 4. Hey, manaya. And the last one, number 4. Kas ya negative 16 take away negative 18. Negative 8. Sorry, negative 8. Ya, vai vai ol mea kas. Ya se mea la lai fuanga se sepe ai. Pe fa ke usi kai ka ko. Toi tusi negative 16 plus positive 8. So take the symbol of the bigger number for your answer. Negative 16 take away 8. The answer is negative 8. So negative 16 take away negative 8. The answer is negative 8. Ya, sa o matato. Ya, malo yo tato le sona na mul nita yao. Manuya tele level ne yaso. Ya, to faso fua.